Nakatulop penlut UMLA ka nong stoin ba makmulan bersat bantet bat penbiang ka ambulans pakham klan bor nakabenta ban pen kre ka jingele persya ka klam covid khat khandai ya ka ni ka ambulans UMLA ka nong stoin lop pelaj ba no manhakas ki thodeng jung ka tayo ka atwoi trik jumang hapo ka ying dorbar jung snong mau klam nong pendeng bat ula IT ru ka ni ka ambulans ka sangki nong nya kali kamai nong stoin kebelatip kum ka nong stoin regional local taxi owner and driver association bakin penyan bat ban syakri ki ba ka thai nong stoin kumju po ke distrik. Hanong stoin hagini kisnam di baladap ngim juga ambulan. Kabakut haban pai kman siapa nong stoin region local taxi and driver association. Kaji kublai kabakepang kalai ceki. Hagini kisnam baladap nakalian jongga station ki lawan ikendu yang ki ong bangis udon kam ban yo ka way ka kali for wheel kaban long ka ambulan magidon ki jaka hapon nong stoin ki bangi da pha ni ili ki mau ki ban ki igo ban ki way ki jaka li ba num la ban le tengi don kam ban yo ya ka kali ka long for wheel ka bala ban yai hagi lenti ki ba kam sniu ki lenti ki ba ko ram te don bo bagani ka ambulan juga department menswa tang na kadang melu mala kila condemn mereka maka don ka guideline ka don ka policy ji ka government ba ya kinu kali baka soka kalabo ki MLA kila ban sim kum ka kota joki jadi miapai baka body gani katai orang biang tenga ong yaki bangan pan ong ada ka government ya gani ka kali bang alot o ka teteng ge jonga ngini ya recognition ya ka ngini ya penbahaya kata bahasa penjara mungkin kapas kau kena kali kekali isinti uf nam berada haga juga seni ka bangi pelai ke gawi ka ambulan ba ai se ka hospital hanti po moyaman tengle sinti ru ya kani haga keteng jungai meli kamu pa kadang ka kota ka bala thi ti ke rupai ba ke pensiong ya ka do ka bahem la simno ta kino mikmat kadang ka kota ba la si pensiong do ma malah para din biglay jingtip na ginawa lam juga station baga jinglut jung ikan poi kumba silak hilai ko hajat kita para garang ong yung state treatment tan baik kata ke jinglut in advan rana pun ai silak kita bat ngakura ya kata ke jinglut ok silak hilai ko hajat ngan pen bakri mangai kata bat metakas ning sa IT no Indonesia station bat penia nagaptaban sakri yung paiba ni thai ko daw jing tarang kit ka kali ka pasmai kalsipo lagi wilayah Bandung. Wat kini ki jakabuk kali ya silong mabur bagi kang nakadaw juga lockdown. Te nakadaw jung di klam ka badon ni ka thai ka dong jingi ki jala ngeri par ka protegi pokoi imban sing ni hapan pen step klang ba kani ka ambulan kan no ke jing sekri di pai ba jung thai ka dong jingi.